Sanibona, phinde nginibikelele njena namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke ongcwele obabazekayo ukhazimulayo mihla yonke yokuphila kwethu ngokuthi usasigcinile, usasibekelile, usasisindisile, usasihlengile, usasivikele, usasenzele konke okuhle ngokububele bakhe nangomusa wakhe nangothando lakhe ezintweni eziningi ezenzakalayo emhlabeni, ezintweni eziningi ezenzakalayo kubantu, ezintweni eziningi ezenzakalayo emaphushweni, ezintweni eziningi ezenzakalayo noma ukephi noma kanjani noma ngasiphi isimo, because into ekumele sihlezi sikhumbula ukuthi if lapha emhlabeni kuthatha umzuzu nomzuzu ukuthi kufe umuntu, each and every second kuphuma isidumbu, each and every second malithi nje cik kuphuma isidumbu, lithi cik kuphuma isidumbu, lithi cik kuphuma isidumbu. Imagine ama-seconds osuwasurvivile wena osukwini nje lulodwa. Imagine ama-second osuwaphilile wena just 1 hour wasurvive all this time. Abantu abaningi sebelahlekelwe izimpilo zabo, abantu abaningi sebelahlekelwe imizi yabo, abantu abaningi sebelahlekelwe ingqondo zabo, abantu abaningi sebelahlekelwe imizwa yabo. Kuningi okulahlekayo each and every day lapha emhlabeni, kodwa ngenxa ukuthi wena usa-right, usafana nayizolo, usafana nakuthange, usabona, usezwa, usahamba, usakhuluma, usaphefumula, usanakho konke, usanenhlanhla, usanethuba. Kubalulekile ukuthi sihlezi njalo simbonga odalile izulu nomhlaba ngaleli thuba elikhulu kangaka elingqayizi vele athe wasibusisa ngalo namhlanje, ithuba lokuphila, ithuba lokulungisa, ithuba lokuzisiza, because leli thuba abantu baNkulunkulu akulona lokutanasa nje sirelax sithi hayi vele thina sinenhlanhla nani. How about laba bangabanganayo? But inhlanhla mobe nayo, inhlanhla ukuthi uyisebenzise, inhlanhla ukuthi uyisebenzise ngendlela efanelekile, inhlanhla ukuthi ulungise bese uyazisiza wena, because uqhubeka uphile lapha emhlabeni, uqhubekela ukuthi uziphulukise wena ngokuvuma izono zakho ngeindebe zakho, ngokuvuma konke ukona kwakho ngawonke amandla akho, ngokwenza okulungile, ngokushintsha lesasono kade usenzile izolo ungabisasenza namhlanje, ngokushintsha le ndlela kade ugqoka ngayo izolo ungabisagqoka ngayo namhlanje, kade ugqoka ngayo, ugqoka amabhlukwe, usutholile iqiniso lokuthi ibhlukwe uJehova kalifuni. Namhlanje nje ubusavuka uvukela ukuthi ungabisagqoka, kodwa uthatha uyombe ulishisa noma wenze whatever uthanda ukuyenza ngalo. Namhlanje lela qiniso olitholile izolo ukuthi uphuzo linamandla lizokubulala, ukuthi noma usuninga namhlanje sekuthiwa abe bafethu asambeni futhi, bese uthi cha, lolu suku ovuke ngalo usuku lokuthi uthi cha, uthi mina sengikhetha uJehova, mina sengikhetha umdali wezulu nomhlaba, mina sengikhetha ukuphila okuphakade, mina sengikhetha ukulungisa, mina sengikhetha ubungcwele. Lolu suku lolu usuku le-opportunity for wena ukuthi uwenze kangcono, ukuthi wenze kahle, ukuthi ubuyisele impilo yakho endleleni naseqondene nasekulungisweni, because usugwegwile, usubhedile, usutshekile, ususukile ebukhoneni la bekade kumele uhambe khona, ususukile kule lane le ebekumele uhambe ngayo uze uyofika kwi-destiny yakho. So enza njani-ke nje uJehova sekubuyisele kwi-lane? Hamba ngayo, qondiseka, uqonde ngqo uze uyofinyelela kwi-destiny yakho, ngoba ubuluthekisile vele baqambelela amanga abantu lapha emhlabeni, aqambela amanga izangoma, aqambela amanga inyanga, baqambela amanga abafundisi, baqambela amanga abaprofethi. But ngenxa ukuthi iqiniso usuhambe walithola, wenzani-ke ngalo? Uyaliphila yini? Uyalikhumbula yini? Uyaliqikekela yini ukuthi uligcine ulenze? Uzisiza wena, uzilungiselela wena, hambela wena endleleni yokulunga neyobuqotho nezoba usize empilweni yakho khona uzofika la ufuna ukufinyelela khona, ngoba sonke siyathanda ukumbona enkazimulweni, sonke siyathanda ukufinyelela enkazimulweni yakhe uJesu Kristu, sonke siyathanda ukuthi ngelinye ilanga sithole ukuphulukiswa, sonke siyathanda ukuthi sithole ngelinye ilanga ukuphila okuphakade okutholakala ngendodana kuphela, ukwazana noJesu Kristu njengemfeli wethu, njengenkosi nomsindisi. Uvume uthi Nkosi, ngiyakwamukela njengenkosi nomsindisi, namhlanje ngivuma zonke izono zami, namhlanje ngikulahla konke, namhlanje ngibuyela ebukhoneni bakho, ngoba ngiyakufisa ukuphila okuphakade. Mina ngiyakuthanda phela ukuphila, mina ngiyakuthanda phela ukuthula, mina ngiyayithanda impela injabulo, kodwa lokho ngeke ngize ngikuthola kulo mhlaba. Sengiyazi, sengiyaqonda, ngazi ukuthi ngizokuthola kuwena kuphela. Ngiyazi ukuthi la emhlabeni noma sesibulawa ngayo yonke into, sesibulawa ngayo zonke izinto esiyidingayo, sidinga ama-fruits nama-veggie, kodwa sibulawa nangawo, kodwa ngiyazi ukuthi mangazana nawe wena Jesu Kristu uzongihlenga ungisindise, bese ngikwazi ukuthola ukuphulukiswa, ukuthi noma izinsuku
izidingo zami ngingazi ukuthi ngisalele iminyaka ewu5 noma ngisalele inyanga ezu5 noma ngisalele amaviki awu5 noma ngisalele insuku ezu5 noma mhlawumbe u5 minutes, kodwa ngazi ukuthi noma siphele isikhathi sami ngiyobonana nawe ngeparadise, ngiyolinda ukukhala kwecilongo. So bantu baNkulunkulu, leli thuba lokuphila, ithuba lokubusana noJesu Kristu, ithuba lokuphenduka, ithuba lokuthi wazane naye, ithuba lokufuna iqiniso satholakala, ithuba lomfuna uJehova esatholakala, ithuba lokumbiza eseseduzane, bese sumtholile, bese uhamba ngezindlela zakhe zonke, uzisize wena ngoba ethuneni yolala wedwa futhi uyozisola imfunga kwenzanga lokho usaphila kusasenamhlanje. So socela nje sekuhloko bantu baNkulunkulu esisemqoka kakhulu esithi ungathuswa ozokutshela ngezolo lakho, langazelela ikusasa lakho elaziwa nguJehova kuphela. Ngicela ukuyiphinda le ndawana esegcineni ukuthi ikusasa lakho laziwa nguJehova kuphela. Umfundisi akalazi ikusasa lakho, umprofeti akalazi ikusasa lakho, umfundisi akekho wazi ikusasa lakho, nesitha nesangoma nezanusi nazonke akekho wazi ikusasa lakho, nguJehova kuphela. But mangithi umfundisi akalazi ikusasa lakho, angisho ukuthi uJehova ngeze amsebenzisa ekuthenini akutshele ikusasa lakho mhlasimpe ngesibonakaliso sibonile noma ngephupho alibonile bese yakutshela akwazisa so that kuzokwazi ukuthi kube usizo kuwe. Njengoba ngithi akekho wazi ikusasa lakho, angisho ukuthi uNkulunkulu angeze athunyele isithuma sakhe mhlawumbe umakhelwane wakho, mhlawumbe umngane wakho, mhlawumbe nonombani akutshele ikusasa lakho bese kube nguwe okubuza kuJehova ukuthi Nkosi ngampela njengoba sethe ungiphuphile nje, wangiphupha ngixoshe emsebenzini, Nkosi kuzokwenzakalani, Nkosi ngicela ungisize, Nkosi ngicela ngenzeki, Nkosi ngicela kuqalekiswe lokho bese ngafinyelela okubi kodwa kufeze okuhle ngaso sonke isikhathi. So bantu baNkulunkulu melihlezi sazi ukuthi uJehova owazi ikusasa, yikho kumele njalo sicela umoya wakhe kwazi ukuhlolisisa omoya, singalinge sadelela ukuprofetha, singalinge sadelela amaqiniso akhe, but sikuhlolisise konke ngoba kukhona okungamanga, kukhona okuyinkohliso, kuningi futhi kugcwele kwande kakhulu ukudlula iqiniso, but iqiniso likhona khona lapho phakathi nendawo, ukukhanya kukhona khona lapho phakathi nendawo. Ngoba ngisho emnyango ebusuku mase kumnyama kuba khona ukukhanya, kube inyanga ngithi iyodwa incane kodwa iyakhanya, inkanyezi noma inyanga ingavelanga ziba khona zincane sizinhlansi but zenze njani, ziletha ukukhanya khona ebumnyameni, umnyama kusuba ishwankathele ngandlela zonke, ndawo zonke. Nekhandlela ekhaya if kuhambile ugesi liyakhanyisa but likhanyisa leyo ndawana leyo ndlu kuphela, ngeke lizokukhanyisa wonke u5 room, ngeke lizokukhanyisa wonke u3 room, but lizokukhanyisa leyo ndlu kuphela. But ekugcineni kosuku okubalekile ukuthi ukukhanya kukhona, ukukhanya kuhlezi kukhona, ukukhanya kuyindodana kunguJesu Kristu. So bantu baNkulunkulu, isihloko sethu sithi ungalinge wamangaza umuntu ozokutshela ngezolo lakho, lingakumangazi, lingakuthusi ngoba nawe uyalazi ukuthi uyalazi naye akusho lutho lokho, ukuthi ulibonile naye la libone khona akusho lutho lokho. Okusalayo nawe uyalazi izolo lakho, ubonile ukuthi kwenzakaleni izolo, ubonile ukuthi udleni izolo, ubonile ukuthi ulele ngasikhatsini. So ukuthi umakhelwane wakho nawe uzofika kutshela the very same thing, it's because everything vele isuke si-recorded in the realm of the spirit. So anyone engalazi izolo lakho njengoba nawe ulazi. So bantu baNkulunkulu mehlezi sazi ukuthi konke ku-revolve around uNkulunkulu. If umuntu ezofika akutshela isiprofeti, akutshela izolo lakho bese engakutshela ukuthi ngikutshelela ukuthi kube njani, lo muntu lo akakusizi ngalutho. Because if utshelwa ngezolo lakho utshelela ukuthi ushintsha phela manje, because izolo ubhedila ngithi uJehova usakunikeza ithuba nje ubusaphila namhlanje ukuthi uguquke, uphenduke, ebese wenza kahle, wenze kangcono. Njengamanje imiyalezo elibe lidlulisa kubantu, izintshumayelo, iziprofethi nayonke imiyalezo evele ekhaya ezulwini itshela abantu bakhumbuza ngokuthi benzeni izolo, basenzani namhlanje, because okwenzile izolo can be repeated namhlanje, because ayikho into entsha ngaphansi komthunzi welanga. Lokho kade ukwenza izolo usangakwenza namhlanje. That is why imiyalezo libe ligcizelela ikhuluma into eyodwa. It's because abantu into ade benza izolo bayaqhubeka futhi bayenze namhlanje. Yikho uNkulunkulu esasixwayisa ukuthi hayi ningabe nisenza kanjena, ningabe nisabheda, ungabe sahamba kule ndlela, uhambile kuyona izolo, ufuna ukuhamba kuyona futhi namhlanje sophi niqhuzuke phela. It's simple as that. Kusazokwenzeka njengoba kwenzekile izolo, uphuzile izolo waphalaza, namhlanje usazophinda uphalaza. So I'm telling you the message ukuthi shiya ukuphuza so that kungesa kwenzeka lokho kwenzekile izolo okubi more especially. So ungamangazwa abazokutshela ngezolo lakho, langazelela ikusasa lakho wena elaziwa nguJehova. Ichiki isekuthenini uhlolisise omoya, umncengisise uNkulunkulu, ukhuleke
ngokugxila, ngokuzinza, ngokumlanda, ngokumnxusa uNkulunkulu, ngokukhuleka, ngokujula, khona uzokwazi ukuthi ngempela lokhu kuvela kuJehova, ngempela lokhu kuvela kubani, ngempela lokhu akuvele kuyena umdali wezulu nomhlaba. So yonke into ngomuntu iyaziwa la ezweni lakamoya because umoya nawe. Bokuyibuza ukuthi umuntu ayibuza ukuthi hayibo baze ngani ukuthi sengiyasebenza njengoba sebengithumelela imiyalezo ukuthi bazongikoletela izimpahla nani nani kunamaseli nani. Hayibo baze ngani ukuthi nginemali njengoba sevele bengikhangisela imoto ukuthi hayi wozothenga imoto ukuthi nokuthi uzoyikhokhela kancane kancane. Bazi ngani, bayazi ngani impilo yakhe, because everything la in the realm of the spirit iyaziwa ngawe, iyabonakala ngawe, iyazeka ngawe. So okubalekile kumele ukwazi wena ukuthi nanoma kuthiwa kwazeka kangakanani, noma kuthiwa kubonakala kangakanani, nawe ungakwazi. Lokho akungakwenza uvaleka amehlo, akungakwenza udideke, akungakwenza ulutheke, akungakwenzi uzutshela ukuthi awu Nkosi yami shuthi bahla cha. Yonke into ikhona in the realm of the spirit. Everyone who can grow in the spiritual realm engakubona lokho. If umuntu ezihlambulula evuma izono zakhe, if umuntu ezihlambulula egeza emfuleni, if umuntu ezila ukudla engadle ba empty, ubona yonke into in the realm of the spirit. Ukhumbula amaphupho, ubona izinto ezinkulu. So anyone and everything ingakwazi ukubona izinto because akuyena yedwa uNkulunkulu owazi izinto, abona izinto ezinkulu. Nazo zonke izanusi lezi nezangoma ziyakwenza. Remember ngenkathi ubaba Mose ethunywa ubaba uNkulunkulu ukuthi akahamba ekufara, ngithi ukuthi wafika wenze njani, wayejabulile ubaba Mose ukuthi ngizofika ngibeke phansi nje le yanduku ihluka isuke kwiform yenduku bese iba inyoka, ebese ke bayabona ukuthi hayi ngempela uJehova umnini mandla wonke wafela wathi uFaro hayibo ubani wozani zangoma zanusi nina benza imlingo wozani nangu. Wathi seseyijikjela nje induku yakhe yaphenduka inyoka, kanti nalabo banazi induku abayijikjelayo ziphenduka einyoka. So engizama ukuveza ukuthi konke okukaNkulunkulu kuyamanipulateeka, kuyarepeateka, kuyashintsheka, kuyakwazi ukuthi nezangoma ziyakwazi ukuthi zikwenze, nazo zonke izinto zobumnyama ziyakwazi ukuthi zikwenze. So akuyona yonke into ekumele kumangaze wena ukuthi nalapha kanti iyazeka, nakuleya ndawo iyazeka, because in the realm of the spirit everything iyabonakala, everything iyazeka. So uzibuza ukuthi hayibo baze kanjani ukuthi bayithathe phi inamba yami yocingo, baze kanjani ukuthi like ulibele uyibuza zonke lezi zinto ukuthi hawu ngithi ngihlalele kuvele kufona inamba nje o21 nani nani ithi buy airtime right now ukuthi nokuthi endaweni ukuthi uthi uyabuka ngisho even your emails kubhale ngezinto zakho, uzoyibuza ukuthi baze kanjani. It's because everything in the realm of the spirit iyazeka, into ekhiphayo, into iyona, into yenzakala, yonke into iyazeka. So lokho kungakumangazi. You can ask yourself all those questions, but namhlanje ngifisa ukunikeza impendulo ukuthi yonke into emoyeni iyaziwa ngoba nawe ungumoya kuphela, ukuthi umehluko usenyameni, usemzimbeni, usegumbini. Futhi into ekumele uhlezi uyikhumbula ukuthi vele kwayile namba yocingo awuzange uziqhambele yona, ngithi awuzange uzohlala ucabanga ukuthi 0637928183 wayithenga isibhaliwe or wayithatha lapha emgaqweni bethi naye emakhadi mahala. So somewhere somehow khona la registered khona, so iyaziwa. So ungazibuzi leyo nto leyo ukuthi awu baze ngani Nkosi yami, because vele it's somewhere registered in a certain system. Khona okubukayo, kunesibuko esikhulu esibuka wena, esibhekile wena, sibuka uhamba kwakho, sibuka ukukhulumayo, sibuka izenzo zakho. That is why in most cases athi umuntu yazi ngifuna ukuthi ngiyovakashela umngane wami, izoba registered leyo nto leyo, and then kuzozameka iplan ekhandeke show ukuthi awuyi lapho, uvele uzukhathala, uvele uzudikibala, uvele kunetha imvula, kuvele kwenzeke whatever engakwenza ukuthi uvimbazeleke, so that ungeke uziyenze lento abekade izokujabulisa egcineni kosuku. So bantu baNkulunkulu, ungalinge bamangaza ukuthi khona wazi izolo lakho, ngoba noma ungathanda ukwazi izolo lakho engalazi. It's just like if uzobhala let's say uzobhala something, uyabhala incwadi thizeni ngento eyenzekile izolo. Obviously wonke umuntu ofisa ukwazi ukuthi ijourney yakhe ihambe kanjani uzohamba ayothatha lencwadi, ayithathe ayifunde, bese wena uzomangaza ukuthi hawu uyazi ukuthi nokuthi kube kuwena wabhala phansi, uwena wabhala phansi ukuthi kwenzeke u1 no2 no3. Uzomangaza ukuthi omunye umuntu uyithathile lencwadi wayistudisha, wayifunda, wazi ukuthi kwenzeke u1 no2 no3. That is exactly what is happening in the realm of the spirit. Thank you moya uNkulunkulu, kwenzeka kanjalo exactly. Lento yenzekile izolo iyaregister, iyabhaleka, iyarecordwa. It's just like a movie.
because siphila ifilm lapha emhlabeni, kune CCTV erecorda everything, kune camera erecorda yonke into. So everything wonke it's each and every day kuzoba ne clip, uthi clip yangomhla ka 24 October lo 2024, iclip yangalolo suku, nango 25 kanjalo kune clip yakho usuku nosuku. So anyone ongafisa ukwazi ngawe ukuthi kwenzakaleni, uzothi ebhule shama thamba akhe bese yavezela ukuthi okay izolo udle u1 no 2 no 3 bese ubeni uyaqhamuka umangazwe lokho ukuthi awuyazi ukuthi ngidla ukuthi ujabulele lokho, kanti cha vele udle lokho. Why kumele ujatshelise ukuthi utshela into oyaziyo? Why kumele ujatshelise ukuthi utshela into ekhona vele into oyaziyo leyo? Kumele ujatshelise into ongayazi. Bantu baNkulunkulu nothi into oyaziyo. Kahle kahle akukho okufihliwe ngawe lapha emhlabeni, ngoba wena ungumoya kuphela ukuthi usenyameni, le nyama enganaki, le nyama ekhohlwayo, le nyama evilaphayo, le nyama ekhohlisekayo, la mehla akhohlisekayo, le indlebe ekhohlisekayo, usenyameni ekhohlisekayo, nasesimeni songakhulu uhlakanipha. Le nyama le uhlezi uhleli kuyona ondla yona ngasonke isikhathi, uhlezi sesimeni songakhuli, uhlezi sesimeni songahlakaniphi, uhlezi sesimeni songakwazi ukuthi uzisize, because kuningi ongakwazi. Okumele ukwazi ukuthi kumele ufunde umuntu kaNkulunkulu, kumele ukulangazelele futhi ukusebenzele kakhulu lokho. Asifuneni ukuhlakanipha ngaphezulu izinto zonke, asifuneni ukuhlakanipha sokuqonda izinto zonke, siqonda ukuthi hayi ngeke kahle kahle zeni lezi zinto lezi kumele, because yonke into simple, yonke into it's just need ukuthi wesabe uJehova uzokunikeza ukuhlakanipha, khona yonke into uzoyibuka ngeso le reality ukuthi hayi man isipho isidingo sokuthi ngijatshelise ukuthi uyazi ukuthi ngidleni, because nami ngiyazi, because ungaboni ngoba nakho mabekufonela futhi bethi bacela inombolo yakho kamazisi engazi ukuthi ayaziwe, bayazi kahle kodwa kumele baconfirm, kumele benze isiqinisekiso, kumele futhi bangaziqhathi ukuthi kahle kahle yonke into ngawe iyazeka. Igama lakho liyaziwa, isibongo sakho remember usamncane uyoshiselwa impepho kuthiwa na ingane yasibanibani izalo sibanibani bekugcaba lapha elokhunjana esibayeni, bekubika emadlozini, bekubuya yonke le nto bebekhuluma ngawe yayiregister. Wena uzothi usumdala uma ngazi ukuthi uthe ufika kwisangoma uthi usamile lapha eminyango sakutshela ukuthi hayi wena unokuthula wakwaMbonambi uneminyaka u39 uhlala endaweni yase uzomangaza yilokho. Hello, kuyaziwa, it was registered long time ago. So kungamangazi lokho, mangazwe into ongayazi kunokumangaza into oyaziyo. So basobenzela ukuthi bangaziqhathi, benzela ukugcwaliseka. Futhi into ekumele siyazi abantu baNkulunkulu ukuthi le technology le nale internet nalezi izingcingo konke vele phecelezi lempilo le digital kubaswa noma kubuswa amadimoni, lezi zingelosi lezi ezu200 ezawa zibiza amadimoni because nje manje zenza izinto ezidemonic ngento leyisimanga. So everything, amafoni konke kubuswa yibona, bayazi yonke into, bayihlele ngendlela abathanda ukuthi bayihlele ngayo, so that bezokwazi ukuthi babheke bonke abantu ukuthi usibanibani wenzani, usibanibani uyakhula yini enkosini, usibanibani uyakuthola yini ukuphulukisa, usibanibani uyakuthola yini ukuphila, usibanibani uyakuthola yini. Bafuna ukuthi baqoqe yonke leyo information khona bezokwazi ukuthi abantu bajivaze, bababulale, babalimaze, khona abantu bengeke baze bekuthola ukuphulukisa ngelinye ilanga, ngoba kuliswana nabangcwele, kuliswana nokuthi uthole ukuphila okuphakade. Qaphela umuntu baNkulunkulu ukufune ngenkani ukuphila okuphakade, ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba usakubiza nanamhlanje. So benze izinto eziningi, benzela ukudukisa abaningi, ukumoshela abaningi isikhathi, ukumoshela abaningi isikhathi sani sokuphenduka, isikhathi sokwenzani, sokusindiswa, isikhathi sokwenzani, sokucabanga okufanele okumele ukwenze ngesikhathi nangomzuzu oyikona. Cause lapha emhlabeni sonke sifike yonke into sihleliwe kathi, sonke sifike yonke into sidekiwe kahle kahle, sibekiwe, ibekelwe wena ukuthi okay uzophila lempilo, uzokwenza ukuthi kade yahlela impilo yakho, yahlela usasesiswini. Remember uJehova kuJeremiya uthi usasesiswini samakho ngakwazi, usaseyihlulu ngakwazi ngakugcwelisa. Even isitha siyazi makuzofika isithunya saNkulunkulu, usho njalo ukasho njalo umpristi masifuna enkonzweni uthi isitha sisuke sazi kahle makuze isithunya sikaNkulunkulu lapha emhlabeni, sisuke sazi kahle ukuthi kuze umuntu ogcotshiweyo, kuze umuntu ongcwele, sekuhlelele fast
sheshe senza abazali bakho ukuthi babe abantu abadaka utshwala, sheshe senza abangani bakho, sheshe sikuhlelele yonke into ukuze usheshe ulutheke ulahlekiswe ngazo zonke indlela ongalahlekiswe ngazo, but umele ukuthi ufike lapha emhlabeni ulwe ukudele konke. Wena kumele ukwenze ukuthi usebenzele ukubreak out of i-system, ukubreak out, bathi ngesingisi it is breaking out of i-matrix, ukuphuma ukwazi ukusurvive, ukuphila ngaphandle ukuthi ube registered, ube se-home affairs, ukwazi ukuphila ngaphandle ukuthi ube nemali, ukwazi ukuphila ngaphandle komzali, ukwazi ukuphila ngaphandle kwabantu, ukwazi ukuphila ngaphandle kwefoni, ukwazi ukuphila ngaphandle kwe-internet. Uthi noma ugekho ugesi ifoni yakho icishile kodwa ungabi nalutho nje, uthi noma ungadlile ungabi nalutho nje, uthi noma ungahlalanga namuntu for mhlawumbe kwaphela iy'nsuku 3 days ungabi nalutho nje, uthi noma ungayitholanga into obade uyithanda ungabi nalutho. Being able to live ngoNkulunkulu kuphela, ubreak kuzona zonke izinto ezikhona lapha emhlabeni. Ungabikho into ozohlala kuyona ikujova ukuthi le ingijovile le angikwazi ukuphila, angikwazi ukuphila ngaphandle kwetiye, angikwazi ukuphila ngaphandle amakhekhe, angikwazi ukuphila ngaphandle. No, kumele yonke into ukwazi ukuphila ngaphandle kwayo. That is means breaking out of the matrix, ubreak out of a system, ubreak out of zonke izinto. Wazi ukuthi uJehova umnakekeli, wazi ukuthi uJehova umuntu kuyokwenza ukuthi ngelinye ilanga noma abangcwele sebehluswa sebeshawa lapha emhlabeni, ukwazi ukuthi vele mina ngisavela ngamanzi asemfuleni, angudingi lo mpompi wabo, vele mina ngisavela ngokuthi ngihambe ngithi ngilokhunjane ngidle izihlahla, ngidle izithelo. Uyazi ukuthi ngelinye ilanga uyophila mhlawumbe ngokuthi uhlala emahlahleni udle omayibheri, uyophila ngokuthi mhlawumbe udobe lapho fish emadamini emifuleni uyiphekele kona, uyidlele kona, ungadingi ukuthi uzusurvive ngalezi impuphu ezigcwele amakhemikhali, ungadingi ukuthi usurvive ngalezi zinto lezi impilo yesimanje manje ebulalayo, elahlekisa enqwaba neluthekisa abaningi. Because yonke into lapha emhlabeni ibuswa ubumnyama, ibuswa uyihlo wasemhlabeni okunguSathane namadimoni akhe. Sonke siyabona abantu baNkulunkulu ukuthi seyikhathini zokugcina kanjani. Sonke siyazi futhi ukuthi singafa nanoma yinini. Kodwa uma uhleli ubheka ukarabo lapha ku-TV, ubuka i-TV all day, ubuka ukhona iFerguson, uzokhumbula yini ukuthi kombe ngizofa? Uyayicabanga yini lento ukuthi hayibo khona into ekuthiwa ukufa noma ukarabo ukuthi benze ukuthi yazi iskim sami uzalo wara ingqondo yakho ihlezi kuxhapha yonke lento. Xhapha opopayi uma umntwana, Nkosi yami obani oSpider-Man oBatman, xhapha yonke lento. If usukhulile usuyi-teenager nani hlezi ucabanga kuxhapha umjolo, xhapha ucansi, xhapha masturbation, xhapha zonke lezi zinto, uzokhumbula yini ukuthi hayibo yazi ngingafa kusasa, yazi ngingafa nanoma nini? If ubheke uTikTok whole day ubuka bonke ama-celebrities, and ayikho into engekho kuTikTok manje, kuyaphekwa amakhanda, kuyafunda i-makeup, kufunda ukushuqula, kufunda amacinci, kufunda yonke uhlobo lwento. Ayikho into ongeke uzuyithola, ama-series agcwele kuma-laptop ey'ngane, uhlobo lama-movie, ama-comedy, kuyahlekwa shona le nale, kade uyidlela amakhekhe mhlawumbe kade ubhema insango, usuyahleka usuyalala. Uzokhumbula yini ufisa kuleso simo ukuthi hayi ngeke? Yazi kumele ngabe ngifunda iBhayibheli mina, yazi bekumele ngikhule ngesikhathi sokuthi hayibo yazi Nkosi yami usuku laNkulunkulu namhlanje kumele ngiyinkonze. Uzoyikhumbula yini yonke lento leyo if ubusiness zonke lezi zinto? Ngeke. That is why ubumnyama bandisa zonke izinto kwenzela ukuthi abantu bagxile kuzona, bahlale kuzona, khona bengeze bekhumbula izinto ezibalekile kumele bazenze. Uzokhumbula yini ukuthi kusemqoka ukuthi wazane noJesu? Ngeke uzoyikhohlwa yonke lento. And that is why abantu bengasekho interested ngokusondela enkosini, bengasekho interested ngokukholwa, bengasekho interested nokuya enkonzweni, bengasekho interested ukuthi ukukhulekela ngisho ukukhulekela ukudla ke. Umuntu athi nje God bless this food in the name of Jesus, amen. Nkosi ngicela ubusise lokudla ngelihle igama lenkosi uJesu, amen. Sukukhohlwa ngisho yilokho. Uthi mebona nje lokho kudla ushona khona ngebuso. Usho bantu baNkulunkulu enjani impilo? Luthekiswe, kuyalahlekiswa. So ungalinga wachaza ukuthi umuntu wazi izolo lakho, ufuna ikusasa lakho. So impendulo ithi ngeke uzukukhumbule konke, ngeke uzikhumbule zonke izinto ezibalekile kumele uzenze, ngoba so lokho kusho ucacisa ngokusemqoka ukuthi ngampela icebo lesitha shuthi liyasebenza. Imizamo yamadimoni, imizamo yama-satanist, imizamo yabathakathi, imizamo yabonke uhlobo lobumnyama ngendlela esebenza ngayo shuthi liyasebenza, iyaphumelela. Bezama ngazo zonke lezi zinto. So zazi
if ukuthi makhona into sakubambile shothi usathane khona into asakwazi ukuthi angithole ngayo, makhona into ohlezi ubhizi ngayo, ohlezi uhlala kuyona whole day uzokhohlwa kuze kudlula isikhathi sakho, shothi usathane ungibamba ngalento, shothi ungibamba ngobuthongo sengilala ngavuke nango-12 ngikhuleke, shothi usathane ungibamba ngefoni sengihlala efonini ngize ngikhohlwe ukufunda iBhayibheli, shothi usathane ungibamba nge-TV sengibuka i-TV kuze kube ukuthi, shothi usathane ungibamba ngomndeni sengihlala emndenini nginakekela umndeni nangama-weekend ngiyawasha angisayi ngisho enkonzweni, sekukhona into osubanjwe ngayo wena, sekukhona into osususwa ngayo ebukhoneni baNkulunkulu, sekukhona into okwenza ukuthi ukhohlwe ngayo libale nento esemqoka ekukwazana noJesu ukubuyisana nayo usuku nosuku ngokuphenduka nangokwenza intando kaBaba uhlale ekhaya ezulwini. Bantu baNkulunkulu masivuleni amehlo, uJehova uzama ukusiphaphamisa namhlanje. Abakuhlala uyibuzo futhi ukuthi kwenzeka kanjani uma uyohlola bakutshele into eyiqiniso. Uma uyohlola bakutshele into eseke yenzeka, uzumangala uthi hayibo, yazi ukhuluma iqiniso, yazi Nkosi yami uqinisile ukuthi ekuseni ngihambe ngidla isinkwa, yazi uqinisile ukuthi izolo ngilale ngidla uphuthu nobhontshisi, yazi uqinisile. It is because benza njalo. Khona omunye nje umama ngisanda kubona i-testimony yakhe obekade eyisangoma, uyasho ukuthi kahle kahle what they do, bathatha izolo lakho bakutshele lona njengoba lunjalo, but ujabule wena, ujabule, hawe ma uyazi ukuthi benza ukuthi bazi ukuthi, kanti bese kumangaze ngezolo lakho bese bekunikeza ikusasa lakho-ke elikhandwe yibo elingamanga. Because uchaza ukuthi balazile izolo angithi obviously nekusasa lakho uzobakholwa, kanti qha akuselona leli liqiniso, kanti qha selingamanga. Because yonke into ekade yenzeka izolo idlala kuhle kwefilm, like I was explaining ukuthi kuba it's like a clip ukuthi okay this is clip yangosuku ukuthi clip yangosuku ukuthi, but impilo yakho yonke iyifilm. Okesho njalo umfundisi ozithi umfundisi Mpungose, sithi Mpungwane, yes, athi iyodlala ifilm. Ifilm yini impilo yakho, ifilm yini uqobo lezo zonke izinto ekade zenzeka suku nosuku empilweni yakho, iyodlala ifilm ngawe ngelinye ilanga, udlale konke okade kuqoshwa ngoba konke kade kurekhodwa. So balibuka izolo lakho bali-analyze ukuthi okay wenza ukuthi kwenze ukuthi no 1 no 2 no 3 ebese liyadlala-ke ngampela leyo film leyo. Kodwa ungamangazwe yilokho ngoba ikusasa lakho abalazi, balikhandile benzela ukuthi baqambele amanga bese uyakholwa, ukholwa into engekho engamanga bese sisuke ebukhoneni baNkulunkulu. Okubuhlungu kakhulu bantu ukuthi abantu bashesha ukwamukela into if betshela izinto abazaziyo, bashesha ukwamukela. Why kumele kukumangaza ukuthi kukujabulise futhi ukuthi utshele ukuthi umuhle? Sekwasho njalo umpristi wami uthi uchaza ukuthi utshela ukuthi umuhle. Why kumele kumangaze leyo nto? Utshela into yaziyo nento oyibonayo nawe, umangaza ukuthi hayi nangu nomunye useyibona leyo nto leyo. Why kumele kukumangaze leyo nto leyo? Because into yaziyo, uyazibona ukuthi umuhle, uyazibona ukuthi ugunde kahle, uyazibona ukuthi ugqoke kahle, uzochaza ukuthi hawu ma uthe ngigqoke kahle, uthe ngimuhle. So what? Into oyibonayo nje nawe leyo, into yaziyo nje nawe leyo. Why kumele ikuthuse leyo nto? Why kumele kumangaze leyo nto? Angimele kube njalo bantu baNkulunkulu. Ebese indaba ebasekuthenini yabo leli kusasa uJehova akuthandela ukutshela lona, akuthandela ukuthi ulazi, asibonisa lona embonweni, emaphushweni abaprofeti oSister Celestial, izithunya zoNkulunkulu oBrother Enigma bakutshela iqiniso ngekusasa wena ulifuni. Wena uyaligxeka, wena uyalishaya, wena wenza noma yini, abalifuni abantu. Ibhlungu indaba indlela enyanyeka ngayo iqiniso linguJehova, iqiniso linguKristu. Liyanyanyeka kakhulu iqiniso ekubeni kube kuyilo elisizayo. Ngenxa nje ukuthi livela kuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Inkinga ukuthi uNkulunkulu, inkinga uNkulunkulu. Just because livela kuyena abantu abalifuni noma balibone. Kodwa ke hleze wazi ukuthi egcineni uwena uzolimala. Lento ifana nokuthi uNkulunkulu athunyele isithunywa sakhe, sikutshela ukuthi yazi ngikuphuphile wehlelo 1 no 2 no 3 phenduka. Ngikuphuphile ulahlekelwe umsebenzi qaphela. Umuntu athi hayibo uNkulunkulu bengeza ingane, bengatshela ingane mina wayengayiphuphelanga lento leyo. Number 1 engikwaziyo uzamile ukutshela. Mhlawumbe uzama umngane ukutshela ukuthi ngeke mngane asiyekeni ukuntshontsha sizolokhu njani sizoxoshwa. Wazama ukufinyelela ephushweni lakho walikhohlwa lelo bhubha ovuka ekseni kubhubha usemsebenzini usulikhohlile usulibele.
waphinde futhi wazama waxwayisa emsebenzini wanikeza i-warning, i-written warning, i-verbal warning, wazasuspenda, kodwa uyaqhubeka, ufika emsebenzini uphuzile, uyaqhubeka, uyantshontsha emsebenzini. Bese kuNkulunkulu athumela isithunywa sakhe sizokutshela ukuthi sikuphuphile uxoshwa. Bese uzothi uNkulunkulu akafika ngani kuwena, ezamile, wazama ngabantu, wazama ngamaphupho, wazama ngayo konke into. Bantu baNkulunkulu, uJehova uyasithanda. And izothi mase sikunetha, hambe uyofuna bona futhi laba abanamanga ukuthi waye ngiphelele umsebenzi nani laba bazoqhambela amanga futhi bazoqhubeka baqhambela amanga kahlahla amanga lawo. Phinde futhi bezikhulumele ongokwabo because bafuna ukuzuza. Mase songenile esigodlweni akumele uphume ungashiyanga ungakhanyisanga, akumele uphume ungashiyanga lelo 1000, akumele uphume ungashiyanga leyo mali la. So bazoqhambela amanga, kumele bawaqambe, kuyaphoqa, kumele kuyabaphoqa. So abantu baNkulunkulu sebejwayele kakhulu izinto ezobathwalisa kanzima. Ekhona uJehova umnini mandla wonke oza nokulula ngaso sonke isikhathi. Yazi uNkulunkulu bantu baNkulunkulu kumahala njalo, this is in caps, njalo kuhlezi kumahala, kuhlezi kulula. uNkulunkulu akakunikeza ngisho imoto mahala, but because abantu sebeze bajoveka ukuthi hayi imoto kumele installment, imoto izinto zonke sebajoveka abantu ngobugqila ngendlela ukuthi abasenandaba nokukhuleka nokukhululeka. Ngaleyo ndlela abantu baNkulunkulu ngalamazwi engifisa sicacisile ngakho ukuthi singamangali abantu baNkulunkulu ngezinto ezizaziyo ngempilo zethu masitshelwa ngazo. Uyalazi izolo lakho, ungamangali ngokutshelwa ngalo. Uyazi ukuthi kwenzakaleni, uyazi ukuthi udleni, uyazi ukuthi wenzeni. Ungamangazi ukuthi khona ozokutshela leyo nto leyo. Ngoba everyone okhula kwezigama oyozihlambululayo ngaphakathi lakhe uzoyazi noma yini athanda ukuthi ayazi. Because la emhlabeni siphila kuhle kweyinkukhu abantu baNkulunkulu evalele nje isiphahleni, elibele iphosela umgqakazo, bese one day khona uzothathwa ahambe yohlatshwa, ahanje ayiswe rainbow, ayiswe nanoma ikephi. Kade ukhuliswa wondliwa suyathathwa ke manje. That is why namhlanje abantu beqotheka imbokodo nesisekelo silebele sisala, beqotheka ngoCovid, beqotheka ngekhukhula, beqotheka ngalokho uhlobo lesifo, oshukela, oBP, amakhanda, izinso, umdlavuza, begwazwa, bedutshulwa, bedliswa uningi. Silibele sisala kodwa, silibele sisala. Masazi ukuthi umhlaba unezithwebulo abantu baNkulunkulu phecelezi amakhamera yonke indawo, ngisho abantu bangamakhamera uqobo lwabo. Uthi umbonile sibanibani ikhamera khona uzothi mase simbonile bese yakhuluma ngaye bese ubumnyama buyazi ukuthi okay kahle kahle sibanibani ku1 no 2 no 3. Ubokubuke imbobo yefoni, imbobo yefoni la kwicamera yakho, ebese ubuka le ndawana lemnyama emehlweni akho ubone ukuthi akufanele. Kuyafana, it is because kudlala indima yodwa, ihlo lakho liyicamera nale camera. So la ifoni ya record nehlo lakho liya record. Nempela abantu baNkulunkulu impilo ingumoya, wena ungumoya osemzimbeni nje kuphela, ongazi futhi ongaqondi ukuthi kumele wenzeni kuwo. Kodwa iqiniso lilodwa abantu baNkulunkulu, iqiniso linguKristu, iqiniso lithi phenduka, iqiniso lithi ukufa kuseduze, iqiniso lithi umbuso wezulu ususondele. Yilona iqiniso lelo abantu baNkulunkulu. Umhlaba usukhohleseke kwanele manje. Ziningi izinto besithi ziyizona kanti ayisizona. Asikujulele konke nje manje abantu baNkulunkulu. Yabo ngale nkathi uzindla, umpriest wami ukasho njalo enkonzweni, ngale nkathi uzindla ujula ucabanga, uJehova uMdali wezulu nomhlaba ohlole ngaphakathi lakho alibuke. Uyakwazi ukuzindla kwakho, uyakwazi ukucabanga kwakho, uyakwazi ukulangazelela kwakho. Ebese kuphendula kuyona yonke imibuzo oba nayo. But uhlezi wazi ukuthi uphendula ngendlela yakhe, uphendula ngesithunya sakhe, uphendula ngesikhathi sakhe, but wena udinga ukucela umoya kaNkulunkulu ukuthi ukholelele olwazini olufanelekile ngesikhathi esiyiso nangomzuzu okuyiwona wona. Khona uzokhanyiseleka uqonde inqobo nje uma uzokulangazelela, because indaba esekulangazeleleni, indaba esekuyikhandleni ukuthi ulena ulangazelela ini, uzikhandla ngani, ufuna ini, uJehova ngempela nangeqiniso uzokunikeza lokho.
kungakubalekile. Okunye kubalekile abantu baNkulunkulu ukuthi masikukhulekele konke. Yonke into iyakhulekela. Yonke into iyakhulekela. Ngiyaphinda ukugcina yonke into iyakhulekela. Khulekela konke okudingayo. Khulekela ukuvuleka amehlo. Khulekela ukuvuleka ingqondo. Khulekela ukholeleka eqinisweni. Khulekela ukuthi konke ulesekufundise kona ukugcine ukwenze ngoba uzenzela wena. Khulekela ukukhula kwezikamoya. Khulekela nokuthi ufumane ukuhlakanipha kokwazi into oyidingayo nento ongayidingi. Kokwazi into esemqoka nento ongekho mqoka. Kokwazi kumele uqonde nento engamele ukuthi uyiqonde. Khona uzokwazi ukuhlengeka ezintweni zonke. Because if ucela enkosini ukuthi Nkosi ngicela unginikeze engikudingayo, inkosi izokunikeza. Even ngisho ungena ku YouTube wakho uzovela ku-pop up leyo video oyidingayo. Nkosi ngicela ukususe ongakudingi, azosuka wonke lama video ongawudingi bese ufaka ama-subscribers amasha. Uholeleke ekuthenini ufollowishe abantu abasha, abantu abangcono abazokunikeza ulwazi ozobe usizo kuwena, ulwazi ozokukhanyisela, eqondise ezindleleni zakho zonke bese ukwazi ukuthi uthole wonke amaqiniso uMdali wezulu nomhlaba athanda ukuthi wathole ngokulangazelela kwakho nangokuqondiswa njalo. Khona uzokwazi ukuthola ukuphila, khona uzokwazi ukuthi uhambe endleleni yokulunga nangokusizwa inkosi uMdali wezulu nomhlaba. Bese siyayimama kukona konke. Udidi ubini ngaso sonke isikhathi. So inkosi ibe nani. Ngibusise kakhulu abantu baNkulunkulu enigcine. Enisingathi nibuyele uJehova lisekhona ithuba. Ngoba lizophela futhi uyozisola kakhulu ngalokho. Ngakho-ke phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadiswe. Ngoba ukufa kuseduzane kakhulu. Okungathi uma ngafika kona qala soze waphinda ufumane ukuphulukisa. Kasi nje benani, ungalilingi wamangazwa ozokutshela ngezulu lakho. But langazelela ikusasa lakho elaziwa nguJehova uMdali wezulu nomhlaba kuphela. Nkosi nje benani ngibusise kakhulu niqinise. Hlezi wazi uNkulunkulu yasizonda isono, uNkulunkulu yabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona TikTok ulihle ithemba, Facebook ulihle ithemba Mzobe, lapho khona imibhalo for abantu abafree mode, bakhona nama short 10-minute clips akhona ku Instagram na ku Facebook. Bese ku Instagram ulihle ithemba wend with IE Mzobe. Inkosi benani sicela ndlulisele nakwabanye bathole ukuphulukisa. Ungalilinge wamangaza ukuthi uyazi izolo lakho ngoba nawe uyalazi. Ungalilinge wamangaza ukuthi uyazi ukuthi kwenzakaleni kuthange nangalilalanga ngoba nawe ungakwazi lokho. But langazelela ikusasa lakho bese amaqiniso wonke uJehova akutshela ngawo ngekusasa ukuthi umhlaba uzobhubha, ukufa kukhona kuseduzane. Phenduka ngoba uzolahlwa. Phenduka ngoba lesono lesi osenzayo sizokwenza ubhubhe. Phenduka ngoba lento ifaka emzimbeni wakho iyakubulala. Phenduka ulahle sonke isono wonke uNkulunkulu angakuthandi kwaseGalatia chapter 5 ufunde izithelo zenyama. uJehova athi abenze kunje abasoze balithola ifa, basoze balithola ifa lombuso. Abathi abalahla yonke imiyalelo eyishumi Exodus 20 ufunde wonke. Athi abangakwenzi konke lokho nabo benza isono bafumana ukulahla. So zisondeze enkosini udede bubini ikusasa lakho leli uzokudinga ukuphila okuphakade uyakulangazelela. Nkosi ibe nawe qinise njalo manje ziphakade. Amen.